Ni tariki 3 mweri wele mwaka yo 2025 ngwatweni kirinteto cheweru thamo wa Jambitawa Mutembei Edward. Na tukiambiriria atongeri mwanya dene ya county ya Meru ne betite na mbere kuthetera mwambithane munene Martha Koome nikiraba kuwa atibatere kwithira kebelua kiriti kiawe nontu atongeri baingi ba county ya Meru ne bebeletu no te kinyomo yukia kanyako nkuluki ne bethirite ne ndi bakithetera kinyama ntu igie utungata bosha bakiwa baingi bakari ba county ya Meru na Kenya ne bakuthini kabune nontu bwacho utungata nontu ya kaite kurutangwe krisbitari mwanya dene ya muongo yo Kenya. Atongoria na siasa mwanya ibasumirite na kuthetera Martha Koome bakiuga giti kia Martha Koome kiri ugwatine bunene kwita ntereingi. Kuringana nabo atongori ba Meru bonthe ibabateri kusiumiria na kuthetera gitiki indi tukira ki urabakirire giti kia IG Koome na mithika lenturi kiraita wo kwena siasa yaendelea tena Kenya na amuge Meru tukuswewa sana na hapo ndio wale na IG Koome na ngirwe munene wa polisi na hapo ndio wale na pambeleka letore ndio umreitini na hapo ndio mtoto kuichikumenia ukwenda Martha Koome munene wa Supreme Court na hapo kuona na hapo washukumia adili yake ngwa ndio matokeo yetu tafadhali tumeria hitu tetera mweguru wetu Martha Koome nikenda ndobe kuthiro no tume Martha Koome athirwa isimaro to kuthiro no mwamare choke utisimari korega ndene Meru ndio matokeo yetu tumeria hitu tetera ana vetu no tutuenda kuthiro rujero tro Meru kweto ndo tongeri nyoko turira Meru wetu ndio chokera mweshima kirito muronge kuchokera mweshima rendikiri ibo atongere bando na bachumirite kutetera Martha Koome ikuri atongere bau bange pombe bayo mara nikira bo kutetera Martha Koome nikira toma kwetwa twina at least nyengo mutongere no kithirikari national government urobari issues yetu. Na kuringana na musiasa Timothy Kithinji ni ati nthiguru-ini tutitite bwega riria antu bakuringa kura baringa uu batikuraithiria uturo bwa muntu bwa ukabere nthiguru ibukuona ititite bwega mantu ja maingi our country they change so many things ane kiwo gutara muntu utio muria au goita ngugiku uraita ngugi tukona kiraitu na ari wakili na ari na nobichi yewe na itanguge wakili na ikio kuona ibo amendere bo mwa cause for some time teu umau bau bangi nyoko ru itanguge na chukuru bwa menye nyamtu na thomia igitene kana bamwete bwa menyere bathomia igitene teu inyakire agithomenyera igitene agitetera teu kethia ugo uraigwa mutongeri mwamba aratwire gutongeri uraigwa mutongeri otikiathiria uraigwa mandiri jawe uraigwa pi ane kiugwetoka jikia kure boga kira mto wije vizuri sana manto jale atithia ja mathuku uteko na ibatu da ingia raia tuguchithukia. Kithinji akithirikiria dinamere tibunene utungata bosha akiuga antu noka betete na mbere guta uturo bwao beterete sha ibatungatira twatarire president yambwire thine twene. The president we have now has never worked anywhere hata itango gigutu president yule ambiririo broka na Moi mwaka na Arua utino itangugi ata atonyo bichine abu na atabutoria president wetu mbere tu kwari inawe itangugi umenya gwitangugi. Kiripotira Waru TV Bita Mugamwenda. Mukaririte wa vuguvugu John Kinyo na arombete koti kuite yambara Meru ne otamuri wethatu kenda rutere ruurwo na witi na mbere akiaria na arombete atongere bo Meru bari okira itumurungi mithika lenture na bangi uchumire kwerekani Meru no ntumantu yatitite boya kaite no kau wite Meru ne kwenda mirandi etumi kuma kirithirikari nene na kuwa bunge bo Meru ne babatire kwiritaniria kenda kuona urotungata bo bwakinyela Ameru mutugikare na riboti.
Kaunti ya Meru ni karite kagita kala jetete kioto kirigamba rya rikoti igamba rya rigeri kugitwa ntariki 14 mweri twetete na turenda CJ Martha Koome gutonyera gatigati gutunyura Meru njarene cia mugambithania Bahati Mwamuye ijite migambo yakwa mutugi Karaindi ni amukarigitwe ikundi kia vuguvugu John Kinyua ule ugite mbare uniriangaratene mirandi ya witi na mbere ja Meru bonene batu tutumba gutura kuthuku tutorua ntakene ni njanji umwe gwetwa Mwamuye kwa Martha Koome ogwere kebisa judiciary ogwe thithiria antu ba Meru kioto kiao no antu ba Meru abo teseka gote barabara gote roje gote sibitare na kinya skuru ana beto bareana nandi no ntoba kwethirwa wathani bora bwatonyere te wathani bobui ni mutongeri ura kinya ogwatanirite na bangi baraba kuga Meru ititite bwega na kou ariro mbanja yonthe yanauma mutongeria kumira na wika ikaronthe kia guchura Meru ntaira mono agito ura wari ngavana Kiraitu Murungi no ura wari waziri wa urimi Mithika Linturi kugwatithania atongeria bau bonthe kenda bakethira bakiono kia Meru ya no mutongeria arethwa ni gwantu angaina kabere kana gwa Kiraitu Mithika Linturi kana bamao kamaore bonthe gitarire Meru iri gwatine ne gitare gukira na kwaria na kubangania Meru tarik March 14 igamba rite ora rigeta batu itukwenda kuona ngwataniro ya tongeria no tuitukwenda Meru ikarabwega na Meru bagiterwa ngugi imbega kumbere Ameru bonthe arabari igamba rira rigito March 14 twetena mbere gukireria twetena mbere gwetere igamba ora rigeta lakini mbere Kiraitu Murungi nchoke mbere Mithika Linturi uyu itukwenda baunganisha Meru kairi no Meru ni etere mwerekera na bubu ni bubu gatethia Meru na Meru batige kumia ora bakumia muthiene Kinyua riuga atongere ba Meru ne babati kuthingatia ndagacha ya nithi ire twire ri ugwati mono kere mwingi jwa Meru na kinya kwithira bakithingatia barabara inene ira yari umemo ya kwija Meru na kioria DP kithure kindiki kwithira gitetheria atongeria ba Meru gukubia mirandi umenene kwija guku batu twina ndagache gutura kuraga antu betwaja Tharaka Nithi Tharake ndagache ya Nithi yoragite antu betu kuma ndi mwana munini tukiaira gwe tukaringa kura tukairwa na ndagaceu mwanka na aru ndagaceu ntaigwa ngabana kawira okirite uga ndagaceu ethithwe muntu ura waragia ndagaceu imuthomi njuki ngabana Tharaka Nithi inkwenda kwira MP betu ibakunuke metho na bokire antu betu batithirira njirene bonthe njoke mbaririe kithure kindiki mwere kithure kindiki ugwe ni vice president na arua na njireji niyo gutumira kwijanja njireji turenda kendarie turakuriukira ndene Meru na Mount Kenya East njireji ni kironduo current Keripotrante tocia weru riakwa rietwa ni mutugi Kare DCC wa Buru East Josephine Njenga na uretia tiari utira nebo wikiana boskuru itoko makani itumi birabare na bio akiaria bisoyo aweteana bonde nebo batere kwithira bike skuru kuringana na watho na mutiari roti kia muno we skuru akethira kiukirwe talere rito oria kiwatho akiariria kiuthurano kia mwingi ntere cha Ntumburi wandia Kibirichi DCC wa Buru East Josephine Njenga na uritia chari barabe na anabakinyithitie meyankia kuthi chukuru batigiri ana bababa kuthi chukuru arakuga kwina watho bwikirito bwana bonthe bathome. Nataka tutirie mkazo sana mambo ya elimu, na ile siku ya basari tulikuja na mheshimiwa na nikawaambia the same, lakini hapa naona bado tuna watoto wakubwa wako miongoni mwetu wametimiza hiyo miaka ya kwenda shule. Sitaki kuaibisha mtoto kwa sababu mtoto ana haki yake, lakini si nyinyi mnaona watoto wameketi na nyinyi na wengine ni wakubwa. Nataka tutirie mkazo sana mambo ya kwenda shule. Tuko na sheria ambayo inaitwa Basic Education Act ambayo inasema ni hatia mzazi yoyote kutopeleka mtoto wake shuleni, na ukistakiwa au ukionekana una makosa
unaweza stakiwa na ukapigwa fine ya 200,000, yani 200,000, 200,000 au ufungwe kifungo cha mwaka mmoja au zote mbili. Wamama wenzangu, ni ipi rahisi, kuelimisha mtoto akusaidie au tusikie mama fulani alishikwa juu hajapeleka mtoto shule? Sheria inasema education is compulsory, yani elimu ni ya lazima. Si ile ati utaamua kama mtoto wangu atasoma ama hatasoma. Nkuruki narĩrĩtie mbura thirikari nene yethiritwe kĩrutanĩria kĩrĩ kwagĩrithia gĩthomo kĩa CBC araba akĩtĩra cukuru mwanya mwanya cia Bure East. Serikali kuu ina mipango mingi, kama hapa kwenu Ntumbori Primary School tulifungua classroom moja wiki iliyopita ya grade 9 na shule nyingine kadhaa ambazo zimejengwa grade 9. Okagitania kunarĩrĩtie mantu mokaria arakuria kari gutigira bakuwata mbaru nyumba 10 kaingo karia Bumata. Najua hapa kuna watu wengi sana wa nyumba 10, lakini watu wakikula sikukuu watulie, wanaona hiyo mpango imetulia. Lakini ningependa tuendelee kuunga mkono mpango wa serikali wa nyumba 10, chairman wa nyumba 10, tufufue nyumba 10 zetu ndio usalama uzidi kuimarika pahali hapa. Kuma gĩcigo mbunge kia Bure ngĩripotera Wero Wikendi nyokambitaga ki Mutegi. Ekuru barabara na wathe bokwaria na kuibwa ntere tiembu pote na bakulukira mathina kathumba maturene na ntoba tumba kwithetera bo bare bongwa nene bakuromba thirikari kwithira kiana mitaratara kathumba ira kombo batetheria nturene kenda bakuneka ya Karibangi ritamoneko mushiri na ntetoi. Cieko cia mbara cia kimucie kuri atumia aria mataragia kana mategucaga ni ciongererekete muno thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni cungirite ruvonge rwa Deaf Empowerment Society of Kenya kana DESK mathondeke mathomo kuria mangivota kugwata utethio. Sometimes you stay at home because you have no information. That's why I said we need to come here in this clinic or a hospital for that matter, so that we can learn more when, where, and what to do when this thing happens. How do you get help? To whom do you get help? When, where? So that's what we are learning today. Varia atumia aya mavitukagira mavinda marito mathie thibitari wanakana kuvura rivoti kuri vorithi kumana na gutura atauri na gutumira ruga iria o matesi. The major challenge is in the area of communication. When the deaf, it happens, maybe they are raped, they go to the hospital. The area of communication, writing, we need, and the area of communication, writing becomes a challenge. We don't have interpreters in the hospital, and bringing an interpreter is expensive. Sometimes the service providers use Kiswahili, which is very hard for us. Guko riu makiuragia thirikari cia kaunti na iria nene gukorwo na tauri thiini wa mavavisi ma mwingi kuria mathiecaga kugwata utungata vuva ya kunyamarua kimwiri. I want the government to advocate more on provision of sign language interpreters. Those that work in the hospitals need to learn or understand sign language. The police officers also need to understand sign language, because we don't need to look for interpreters outside there. People need to be empowered there in the villages, especially the deaf ladies, because sometimes themselves, maybe they are given, they experience GBV, they need to be taught on what they need to do. They need information early. Thank you. Ni marage miario ino vuvia mathomo marai namo thiini wa tauni ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Otone kanya konoka nchokerete na ntoto ingi.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntuba gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Urawari munini wa Chancellor University ya Chuka Professor Erastus Njoka na ureti atongere barabara ingekura kwambira nende mirandire kaguna kari nonto mirandire atongere bangiba kwambira kaitene kani ya kwiringira ndebe ya kisiasa kiaria Njoka awite mirandi mo kaitene kaitombo kuguna kari nonto ni mirandi itombo tetheria kinyanto kwithira baichiokeria bobongwa ndene ya matura Paul Wakabithi aina ntatonguluki itagwa impact projects nacio ne institution the other can impact project. Vice Chancellor wa Ukabero wa Chuka University Professor Erastus Njoka urahugite atongore babatiri kuraithagiria mirandi ya gwikira inya akari mono kubaira mbere kimaendeleo twen karinji antu maireta guku nundurira mareta companies factories ni tethia antu metu liu inu nisio impact projects wana ubandu wa kawa amajani inu ni impact projects ubandu wa ndengu ubandu wa cotton yenu kwegwa nkiuga waneo ni impact project ere mbesiririe taru impact project ere ankuona anayapwira taraka muno nakarugi ni ya kuruda textile industry nundu cotton ne bushaga kule bindandu maralima gutikana na natural products lakini leo nimeenda nguo ya cotton na nguo ekera 100% cotton ithagirwe na very expensive andi gonge utethia antu no aruje mono nterechia tharaka kura kwithagirwa na kiathu kinene enda muno ire maire cia tharaka irungi ugu ikoria no gantumira ne miaka yonde nenda kuiga matangi iguru nundu na another experiment na nimbigite na kaireni tuige matangi mamanene na tuchwe runji tugatumira sola kana ni atia dagane libau kenda tubwirwa ni maundu tharaka nithire na miburo mingi muno yonde gote counter miburo ta tharaka nithi lakini tuga kule nko gote mbokua ni twenda guko kule na nko kuge na mbokua nundu tuli na kila kitu ngai atubete tutibatie kuthinika Njoka akiuga wayari tayari kuwatanira na mtu kana mutongoria gonthe bunkora kwenda gutarwa kiri kurutha maendeleo mono kaunti ya Tharaka Nithi nimenda kuwatanira na antu mara makwenda maendeleo wanatongoria metu gutwena narega kunenkera advice akimienda na gutena thineribo tu nimecirie buria tukathie mbere na buria ciana cietu igatura tebura tugutura tuli tunenebe makai tucioge tunenebe miri na ciana no akaira thinika
Thia muthiana theretie kurura giti kia gavana Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwatani kingwire kaunti ino na mbere wa Tabora ruthire Chuka University rira kuri vice chancellor muno ni kucuthira our young people wira na kila kingi kioru muno ni kugia na market ya into chietu riu foundation ni onkwenda na ni ngwenda kuria antu mara mangi makwenda kurungama mambe mwanyonu mbikire foundation riu magauka kana umwishoni kumamira foundation nontu niyo mauntu mara ndutaga nkina tigirantu ndaruthire Chuka University ya tuika full French na tigira kwina vice chancellor mweru na thondeka Tharaka University na tigira vice chancellor ungi nabo na thondeka technical colleges ire huku wanakuna tigirantu na ni njira ya gutuika the governor wa guku gwetu tukinagira na big change na likia wero akono akamagauka wabuntiganagira ni matigire Geripotera oru weekend kumantere Tharaka.